Mateo Kapitulo 16. At di natanglading Fariseyos at Saduseyos, at susubukan de, inawad da kaya, king pakita nano sang metong atanda ning banwa. Dapot ya may kibat ya, nga nakarela. Pangagat panapon na, sabihan yu, lumino ing panahon, uling ing banwa, maluto ya. At pangaabak na, ngeni mikabagyong masikan, uling ing banwa malutuya at bababa. Biyasa ko ping kilala tungkol king askening banwa, dapot eyu arapat tungkol king tanda ding panahon. Ing meto nga daying marawak at mapagpaliwas, mapilit ng panintunan ing metong atanda. At emirinan nanumang tanda, nungaying tanda ng Honas. At likwan nala at mekoya. At di ngalagad, di nalakit la kangatba, at akalingwandang bigdalang tinape. At Jesus, sinabi na karela, mingat kayo, at manginlag ko king lebadura ra, ding Fariseyos at Saduseyos. At ila, miisip-isip lang sarili, ngara, etamig dalang tinape. At akikilala ng Jesus, sinabi na, nano taing pisip-isipan yung sarili, taong ditak mo kasalpantayanan, uling alakong tinape? Eyo pa atalastas, at eyo no agaganaka ding 5 tinape, karing 5,000, at pinanlang salikap ding biwat yu. O ding 7 tinape, karing 4,000, at pinanlang salikap ding biwat yu. Bakit eyo atalastas, king ekumanyabi kay kayo, tungkol king tinape? Dapot manginlag ko king lebadura ra, ding Fariseyos at Saduseyos. Kanita, atalastas da, king ena sinabi karela, ing mingatla king lebadura ning tinape. Nung king tuturura, ding Fariseyos at Saduseyos. Ngeni inyang datang yay Jesus king dakay ning Cesarea, asakop ning Filipo. Kitam na karing kaya ng alagad, nga na, nino ing sasabihan da ding tao, anak ning tao. At ila sinabi ra, ding mapilan ngara, iwan amaminyag, ding mapilan i Elias, at ding mapilan i Jeremias, o metong karing manula. Ya, sinabi na karela, dapot i kayo, ninong sasabihan yu tungkol kanako. At ti Simon Pedro may kibatiya, nga na, ikaying Kristo, ing anak ning Diyos amabiye. At Jesus may kibatiya, at nga na kaya, nuwan ka, Simon ay anak ng Honas. Uling ena pepawaga keka, ning laman at daya, nungay pakong at tsukarin banwa. Ako man sasabihan ko keka, king ika, i Pedro, at babo na niting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbul ning infierno, ere daigan. Ibiye ko keka ding sulot, ning kayarian banwa, at nanumang talyan mo keti sulip, matali yan naman banwa, at ing nanumang kalagan mo keti sulip, makalagyan naman banwa. Kanita, inutos na karingkayang alagad, king era sa sasabihan kanino man, aya ing Kristo. Manibat na kanita, pigmula ng pepakilalang Jesus, karingkayang alagad, king kailangan kaya, ing umeya Jerusalem, at magdusayang dakalabage, karing makatuwa, at karing punding saserdotes, ampon eskribas. Layo niyang mate, at subling mie,
king katlong aldo. At kanita, kewani na yung Pedro, pigmula na yung pengamanuan, nga na. Marayu ke ka, Gino, king makananumang bage, malyari ke ka iti. Dapot ya may likid ya, at sinabi na kang Pedro, umeka king gugulutan ko, Satanas. Makatakid ka kanako. Uling emo isipan ding bage king Diyos, nung ding bage karing tao. Kanita, sinabi ng Jesus karing keyang alagad, nunging ninuman, bisang tuki gugulutan ko. Isakwil na ing keyang sarili, at dalan ne ing krus na, at tukiya kanako. Huling ninumang miligtas king biyena, mawalaya keya, ating ninumang kawalan king biyena, king uli kumo, akit ne. Huling nanong pakinabangan na ning tao, nung akamta naman ing mabilog ayato, at milibe neman ing biyena. O nanong ay biyening tao, ban alibe king biyena. Huling ing anak ning tao, datang ya king ligaya ng ibana, kaya beno ding keyang angeles. At kanita, ibiyena king balang meto nga tao, ing karampatan king depatan na. Ing katutuan sasabihan ko ke kayo, ating mapilan karing pakatalakad keti, aera atakman ing kamatayan, hanggang ere akit ing anak ning tao, adatang king kayarian na.